Chamke tugul chamanikab Jehova ngolo bo jolo mitei eng lukwangwan chebo ngony. Kichame kitoror Jehova eng betuni asikobit kitoror amu ripset ak chomyet nekokoribech ak kemeche kebwa tainyi asikobit kekas logoiwek chemyachen. Eng betutab rani kenetigei lesson ako lesson neng'ololi kolen ne nekitetai. Ameche akoi kiboitinik chemitei kokatis asikobit kotestai. Kimite tugul koboto eng betutab Sabato ak eng betutab Jumapili nemwoe kolen Kristo nekikoterter. Ameche akochi Pastor Sami sikokatis. Chamanikab Jehova akotok eng kainetab Jeiso. Kimi kebeberta nebo Jumatatu nemwoe kole inendet nebo iman ak neityin imanda. Otokotin. Pastor Nyalilei. Akotok eng kainetab Jeiso nechamgei ami betutab kwoeng kasi nemwoe kole tiendo nebo chamanenyu. Evelyn Tarus. Chamgei chamanikab Jehova. Amite kosome kasi nemwoe kolen kalewenetab Kristo akobo mbaretab Zabibu. Ak nepkorup Kolilian. Chamgei chamanikab Jehova, kimite ko kwang'wan kasi anan ko kikesu summary nebo wikit kolen metitab kwang'wan kasi ng'atutietab katililetab kainetab Jehova. Kongoi mising. Ongesa anyun. Kimeche kitoror eng kamuktaindet Jehova amu boroindo kekonech asikobit kebwa taitab akweng'ung ak nesire ko taing'ung Jehova. So asikobit itililech eng korotikuk chekitumdagei. Konech kimnatet nekimuchi kebaorian akobo kaineng'ung kasari. Boisienech kou korondoi ak ichek tugul chekosei kobotech akichek. Itorete Jehova koyoto kisiti kaburitab sobonwekyok asikobit kobit ole kelechin logoiwek chemyachen. Ak kebendate chotok akoi tun kekerin eng kekonet neinyone nyemutech kebabar eng sengwet. Wang mageng'ung nguno kanetisioni akoi kaikeny amu kisoen eng Jeiso Yetindenyo. Amen. Chamanikab Jehova eng betutab rani ko kemeche ketou eng oretab tebutiet, kewalut tebutiet nekekitebenech eng wikit konye. Kimeche kindoune tebutionotok asikobit ngap ketare kebe kinetkei lesson. Atoche Pastor Sami Chemagar asikobit kondoiwech eng kebeberta nebo tebutik. Karibu Sami. Eng wikishek oeng chekikosirto ko king'alale Jeiso kolindet nebo iman nekikol mbarenyi ako eng kemboi kong'et bunyot ipkokol chemulbainik. Kotebe kiboitinik kolech angikol beek chekororonen komwoe kole kikol bunyot. Ara kitut kolechi kwanda ingotebi chemulbainik ak beek kot koit kesisiet. Koteb chito tebutiet kole ara une eng kaniset ingomi betusiek che ngap keret chito anan keisto amu lelutiet nekoai. Kalya simakimeto kuye mwoe bukuit kole ingotebi tugul beek ak chemulbainik. Eng kitabutab Mathayo 18 ko king'alale Jeiso kokon kakwautik chekanyol kobun kaniset yekakobit kabutet anan ko lelutiet anan kotuitui kayanetab age. Kokale yotok ngochalwakenjin otupche iborchi lelutiet niyomi okwegei ako ngokasin kokakowelun notupche. Ako ngomakasin imut agenge eng alak sikokimit ng'oliot age tugul eng kutuswekab baorinik oeng anan ko somok. Ako ngoesio kokasak imwochi kaniset ako ngoesio kaniset akine koinge kipsokorin eng inye anan ko tokindetab aisurut. Amwoe iman ale tuguk tugul cheorote eng ng'ony kerote eng kipsengwet ak tuguk tugul cheotiochi eng ng'ony kitiochi eng kipsengwet. Atkan kora ko age tugul eng achek kotinye nyalulnatosiek ak rurunoik eng kayanet ak eng ortinwekab banwekyok. Machamwech Jehova keit muguleldo orit anan ko atebetab chito tatya kisirte kele kenuni moite kipsengwet. Ako kale ingobit kabutet kou yekitindoi ko wechi chichoto nekakolelun asikobit ochomie okwegei ako ngot koesien imut baoriat age anan ko oeng sikobit ong'alale ak otyem oweku tupchonotok anan ko chepkamet. Ako ngot kokasak ko nemie ako yekakoesio kakwautik choto oeng keib anyun kakwautiet nebo somok nekiipchin kaniset ng'oliondonotok. Ko yutok kong'olole kakwautiet nebo somok ko chito nekakongel ako tesetai kokuregei tupchet ako kakotoi kwai tuguk chekakobit eng kelelnatet amatinye muguleldo nekoil.
keib anyun kakwautiet noto bo somok. Ko noto neng'alale Paulo eng kitabutab Korindoik netai 5 kong'ete kotet 1 akoi karibu 13 yun. Ko kale mwaat akot kele mitei eng kotingwenung'wong cheyoe ibetabkei. Ibetabkei ako nekakoromit nemami akot ing kwenutab bororiosiek. Neibegei chi ako sotiotab kwandanyi. Ko ng'alale Paulo eng yutok kole kakoek kendirut ng'olyondonitok eng logoiwek chemiach kot konach ibetab logoiwek chemiachen. Kakoit kole akot biikab sang ngot yebendi kipsengwet akot anum ko kakot akichek kebendi. Ko ye kakowalak yutok kot koek konokut ing ibetab logoiwek chemiachen. Ko kale Paulo as nguno kakoit anyun kotebi ng'ony kaniset asikobit eng saet ak tamimiriet agenge keisto kainetab chichotok eng kaniset. Kang'alale kora biik chekakoek sae kanamonik ak ribik ak tuguk chekakwai kolgolyet ne inegei. Ko noton nekachamda Paulo kole akot ngomami ing tamimiriet ing kwenung'wong ye katuiyo kaniset. Ko ni ko kakoek stepit nebo somok eng kitabutab Mathayo. Kakewechi netai, kakewechi nebo aeng biik alake baorenik cheme keyai kakaikaet nebo kachutunet kiwek. Ko ye kakotestai chichoto eng boisienyi kochamdaat anyun keisto akeisto inendet akotebe taban. Kot kotoi kokutkut akoker lelutienyi. Kit nemitei komake kesas anyun chichotok kotip kewasta ngokakobit walet eng muguleldonyi ko kichut bichotok ak kiwekchi Jehova. Lakini ngot kobit nerekek nekapketikchi brekit kenerekchi ipkoyait ko yotok ye kakebe kesir kiwoto matin kakowalak chichotok. Kou notok ngoek tamirmiriet nebo tupchondit kobate kamwa kole ngoek chito nekakokolkolit koyait ak koyai tuguk chekakoek rebindet ak tuguk cheu chotok ko kale omete chichotok kot komatakobit akot tilyandit amu tengekto neimuchi koityo. Lakini ye kakobit kowalak muguleldonyi kimuchi kiwek chichotok eng oret nebo iman. Kou notok tatya komwa kole kora yekobechini tuguk cheu chotok iribkei akinye amu ngap koboisie setani menotet ak laskainatet kot koyaigei kou yo ibo iman isir inendet. Ngeyoe ng'oliondonotok keyoe eng rirek ak beekab kong. Akot Jeiso kingokere kong tengekto ko kikere kong neikose rirek eng muguleldonyi ak eng tugenyi. Koek nekiyoe komakomi oret age nekilen tupcheoni itupche nekikesichei tugul ak sarundet. Makimoche keyai kouni lakini amu sobonwek chebo alak che tos inach chekimwa Jeiso kole ngot konach age ing agenge eng chu mengechen ko kaikai kerotyi koita nekoitabait katinyi ak kewirchi nyanjet. Ko amu simakibet akot alak che mengechen anan koek kenderut kaniset eng bororiosiek chekatatakeibe logoiwek amu kakoek konokut atebeng'ung ko kiyoe kouni. Kobate kiyoe eng rirek ak beekab kong amu kamakemoche kemetet. Lakini amu kaisindaet tengekto amemoche iwekyigei Jehova koai keyai kou notok. Ngot keyai eng tamirmirietab sikunet ak kaming'inetabkei koeku notok sikunet eng chichi. Ako ngomawalak keyoe eng beekab kong ak rirek. Noto amune sikeyai kou notok. Kongoi. Kongoi mchungaji. Kongoi amu walunet nekakenyoru eng tebutiet nekobo wikit konye. Kibaibaen ikase tebutik kwok tugul otestai uyoku tebutik asikobit kewalu eng kasarta nekayamgei kou nekakiwalu eng betutab rani. Ngot komite kit netemuchi koteter eng tebutyonoto kawal mchungaji eng betutab ra isir kora asikobit kewalu eng wikit nenyone. Kimeche ketach anyun asikobit kebe lesson nebo wikini. Kimeche nebo lesson kokakimwa kele ne nekitatayoe. Kamwa kipsengwet, kamwa Jehova koteb kole ne age nekitatayoe. Kale kiayai kiy tugul nekinyolu ayai akobo seruneng'ung. Tos ne nekitatayoe? Kotaune lesson atindiot nebo lakwet nekikisir eng gazetit. Kale lakwani ko kisas nebo kwong'ut laitoriatab emet. Amune sikokisas laitoriatab emet kong'ete mining'atenyi akoi ko amu ki eng kasarta nekiming'in lakwani ko kale kimionso sigikyik. Ako kale kimionso mogonjwet nekile black plague. Mogonjwet nekingesopcho nekingemian kebeku amakisortos ak ketesetai kinomigei. Kale koker laitoriat kokakomionso sigikab lakwani eng gaa ko kiming'in lakwani tom konai kiy. Kale koker kole makomukaksei kotosor sigik amu kakonam mogonjwani.
Kita na kityo ko amol akwet keri ngol gribe asakobit eng let koma meagne ako so konyor sabet. Ko amol akwane kayas amma to ko muj lakwet to ko sigik amu kimyansa sigik akobet. Korib kerib lakwane ngol gi biki ko jo ribe ipkwe kita no ipko na tuku keje. Lakini ki ang betishe jo tokol jo amu mato nyor sigik kige konere jo got kolle kila la historia nigistena sigik yo yala historia ndane be mona kabisa mata ro sigik gistena sigik ago pe sigik yo got ko monga na werani lakini ki englet ke moji atin biot negebe ago basarune ni kola yala historia ne aga negitoto ko bate gityo aisten aso mi tasarun eng meone kyago bit amu kyago nyome taw ko kia ko myan so sigigu aga myan do sigigu ko gimo ko myan amana ne ge ite sigigu agonda igete bi ge nyago iteme ginyo le ge moton aso be teribin asizo ne saba nguno ko bu yas la kwana ge jane andane ko anga gi ene mi la historia andane ago bane anga ga gimo bo istana sigigu ko la aso be ko magte be sigigu kya jame anga ga gi sarwo aso be anyo sabanda ko bu la historia la kwana ko negita la to ki magna la historia ko ki ma to mi tegege na gi mu jaay ki no to solution de bolet aso bi inyoru sa wanda aw nguno gote bagna gusam got ago mogol gusam goti tos ne negita to mu je ko taay aso bi asarure no ki ay tukul tigi mo ak sey ay aso bi to nyoru sarune ko ba te gityo ka bertana ba kwek o yan sarune ni to anda mo kuma mi tegege na muji na kita muji ko taay aso bi to nyoru sarune ingu tangi sama nang tabota be branda ga nga tani ko genge ko mo golle ceo bana gi ngolol tin kwani shekyo eng mauti engbe werwe kechang agorten we kechang ko na ngolol be petu seju te bolet eng werit kangalal tipsem got ko bar wech agobo kita ne gi ay yegi ngab ko buti jito tenge ngab nguta eden ko galle gi tat tipsem go sarune tab kito kala ko yanyar watab kejir asoga bit ko kara gutit naba jinso nigi nyege ken tigarta tingle asoga giguito ago baje to tejo tab kusam got ago sarune tab chi ko gieng nege sunat ke ago ran eng no tag kala mami tei kaine tag ngure tab sista ama mi garati ka ke alaga jitige tundoy tigi mi ge sarune ji ko ba te garati ko chiso mago mi tegege nege to mu ko gisam got amu sarune nyago gombli lagi nega bertanyo nebo ke ngeti na ke tai saruna ni komi ga bertanyo ke tai saruna ni age bondi jeiso kalle ke barwe jeiso ke barwe songo tugu ke giai jehova ago bajito ngeta une ngero ngeta buta ngen sunday kogo ne kita buta ngangu tetamanaga ye ga tenyo sogo nega mole gi turu maswetit no konyongo negugure ay ndata ko setan kawre weri ndata bu ngomogol ko bar we kita ngi wo inde ko boy tawne kele ki ga ber weri ndat ay ndat konyo ne ba konyo ga tani joana si tamana atamaga ko won ko lo ba ko no ngoy ndat ago jamo ay magutti ka ko ndang ala giru mindat ko boy tawne amatono ne emanet amu mami manet tengne ndat lembe twet wo bar we kora kolle engangu tetamana nga tene taman kolle ka ge turur ta ga taminde apte gutupche wongon ne itami ite engbe ta ge boy go bar we joinde ko ga taminde ne basamo kolle awongut ko ngatim logo yoge ko en kije ki ga tu jeptalen tabe mon ka bo te kwa ki mayani ka bo jeptalen ko ki gurte ge kolle awuna tenni bo na te tabe ngon jeptalen tabe mon kebar we kipsen got yaitie agolu shetane lambe jekki aga tamse agita ga to yetia koger geit ak mogon jet ngi ga biti sugik en kasarta ngi bag jane anta ne ga mi ga seti nema gimo mi tegege ko bate me kuma mi tegege en setane ne ko bate me ko to ruminde agoy meta koy lagane ko nyab go kristo ko kusam gote ko bar we kristo negi nyo
asokobit koek sarunet neke kipsengwet kuyege laitoriatana akobo kijanayat asikobit usor kwai kipsengwet eng oretab Jeiso konyo asokobit komuch kotinting tugul nebo nekakoib Shetani akwai lakwet akwai cheu lagokchi kole eng kitabutab Yohana 10:37 kalo len janyo Pilato inendet ara ilaitoriaso kalo kowal Jeiso kole imwoe ile alaitoriat amu inendet kale kikisicho amu nito ak yanyo ngony amu nito kale sikobit abaorianchi manit nga matonone manit eng ole mite Shetani matonone Shetani eng manit kale ko Jeiso kokinyo asikobit kobaorianchi manita nebo aeng ko kale kinyo Jeiso asikobit komeng murtoiyot asikobit koborwech achek chomyetab Jehova maibor chomyot Shetani lakini kiibor katamset konyo Jeiso asikobit koborwech chomyenyi asikobit kosorwech amu kimatokomite age nemuchi kwai kale eng Romanik 5:8 kale koborwech achek Jehova chomyenyi amu yekiteng'ekinik kale kome Kristo akoba achek kinyo Kristo asikobit konyo kome kipteng'ekinik asikobit kosorwech mamitei oret age nekimuchi kosorune chito eng oretab Jeiso ko kiyan sarunet nekikon eng oretab Jeiso kikwai kosulda eng nebo somok kole amu kikoterter Jeiso kale ko eng let kong'eme bounatoshek ak kimnatoshek tugul chebo Shetani Romanik 16:20 kale ak tundue Jehova nebo kalyet Shetani eng kelyekwo konekit tundue Jehova akokes tugul eng notok chamanikab Jehova kekere kele eng kitabutab Ibranik 9:28 kale kounotok Kristo kale kingokoito konyil agenge sikoib tengekwokikab chechang kale kotundogu nebo aeng makobo tengek ako eng ichek kiyen inendet kikwai kipsengwet sarunenyo kosulda mamite kiy age netekemoche kobate kiyan akobo sarunoni kale kikikoito Kristo konyil agenge akoyam amakomite age betut netogu Kristo komakotogu nekotengekwokikyo kokeny kale akotogu akobo ichek chekikonyi inendet nekikonyi kokonyi eng oretab kayanet nekiyan sarunoni nemakomite kiy age nekekonu eng oretab asista kobate sarunet nekikobit chi netesei anan ko netebei asikobit akoi mwalimu nerubei bas ameche atach Pastor Sami karibu Kongoi. Kebeberta nebo konetisyenyo eng Jumatatu ko ng'olole inendet nebo iman ak koityinetab imanda eng ichek chekimotinye imanda. Eng taunetab ng'ong'utiet 12 kong'ete kaitetab 9 komwoe kole kibiruyet eng kipsengwet. Ko kokeketu eng wikisiek chetechete keker kele kitonon agenge nekinekite Jehova kong'ach inendet. Lugoni ko kikakimwa kele mabo risasinik ak kipchabonik ako luget nekiking'ach Jehova kemwaita lembech. Kosokorgei ak kwanin kotini nebo ing'ony komugul kole mabo iman Jehova. Mi tuguk choe chemongen okwek amu ami ofisit nebo orit cham kekure kitchen cabinet nebo orit. Kole komi tuguk chekeyoe che aidha boisie Jehova pirchin anan ko tugukab kakaikaet. Lakini mi tuguk chekeunye eng orit yu ako kikon Jehova ng'atutik chekanyo koib katiaknatetab malaikaisiek. Ako ndoeku anendet neo nebo ng'unyuni ak ng'unyusiek tugul ako naguru nebo Jomo noe chi korot age tugul nekamach kwai. Ko kengya kobit lugonitok ikere eng kitabutab ng'ong'utiet kora 18 kimnotonoto bo Shetani kanyo kochut biik kokale ako kiyat kutinyi koitetab lo kochub Jehova ak kochub kainenyi ak konyi ak ichek chemenye kipsengwet. Ko katoyas nguno lugoni eng kipsengwet ko kangonyo Jeiso ko kimukoksei kiel kwa taban kole ngangeta kechil kobet. Yani kimuchi kechil koek puspus ako kiyet ako borok. Lakini kou ye kakinetkei ko kiteiweishe lugosiekab malaikaisiekab kipsengwet kele obwoti ole kiwa jam Kariuki mayete kiwe undo akinye kole Jehova ngokochi boroindo kou ye kamwa ngotoi baunatenyi asikobit kotok imanda akolewen ing'weny ak kipsengwetisiek Jehova nebo iman ngot kobo iman Shetani anan kobo iman Jehova. Kou notok kanyo Jeiso ing'weny asikobit kobor boisionikab inendet
Ko noto amune eng kitabutab Johana netai 3:8 kokale kianyo akobo nitok asikobit ang'em boisionikab inendet neya akobor amu kimaikuiyo chechang eng koting lugoshekab malaikaishekab Jehova. Nebo aeng komwa kitabutab Ibranik 2:14 kole kinyo inendet sikobit kobar inendet nekitinye kimnatetab meet noto ko Setani. Kou noto boisiet tugul nebo Jeiso ko kinyo asikobit nyokoborye kwanda amu kikaking'ach kwanda konyo Jeiso asikobit kotok atebenyi nebo Jehova eng inendet tatya keker itondab Jehova. Ng'olyo nebo let ko kikamwa kole machame Jehova, kikiyae kityongon sikeot kotepche ng'ony eng yun masuto akot chepkildet. Ako ndatakowendi kot kolewen chi koboisie katiaknatet nebo lewenet nekikakikochi kobore biik. Makochamin kot kotoretin akot kokelel konyo kipsengwet akonyo Jeiso tatya nyokowitogei eng kimurtoiyot koib meet nekito nenyo asikobit kotok lembechekab Setani kole kakimachame Jehova, kikiyaech sikeeku otwok murtworik chekibirtoi, lakini kakoyan koib meet nekito nenyo sikokonech sobondanyi kotoi koek lembechwe Setani akirekune ngoroik kong'ete pchung'ai eng taitab lugoshekab malaikaishek tugul amu kitok lembechek chik eng yoto. Kou noto kosirto kipsengwet irong kitabutab ng'ang'utiet yoto 19 koitet 12 koitet 10 komwoe kole akikas kutit eng kipsengwet kolen kakonyo yetunet ak kamuktaet ak paunatetab Jehova nenyi ak kimnatetab Kristo nenyi, kaketururto katamindet nebo chekitupche kwo ng'ony neitomi ichek eng taitab Jehova nenyo bet ak kemboi akiterter icheket eng korotikab arwet ak ng'oliotab baornatenwa amacham sobonwekwak akoi meet. King'yo kole Jeiso kimurtoiyot kakokeskei, ketil kirwoket kele pisya Setani out, kakotok lembechek chik tugul akenai kele kakirumindet kong'ete olin karumnotoni kikotoi eng kipsengwet atkinye komwoitoi lembech ko kakimoche kobar Jehova soib ng'echeretab laitornatet. Kotokas nguno eng kitabutab Isaya ak kitabutab Ezekiel kolen aibe ng'echerenyu nebo laitornatet kot koit bolikab kipsengwet ak atebe tulwetab tuyet akerkeitu ak inendet ne toror mising. Kotokas boisionoto tugul eng kimurtoiyot akenai kele kakiyome kinyonga koepchin, lakini kitakesom kele ngotokotebi amu mi kecheyat agenge nebo Adam netomo kokuiyo. Kou notok kakobit katerteret konyil oeng. Kiye kimurtoiyot yekikiwekta title D kiwekyi Jeiso amu kiakoib mbaretab Adam akoek inendet nekitononjinetab ng'onyoni nengebendi tuyet kipsengwet kowendi Setani nekata Adam. Lakini kong'ete kimurtoiyot kebanan eng kipsengwet kele nacham kukure Kilatini persona non grata, matait kecholi mara ngine bir marufuku. Lakini amu tomo kikuiye kotokotesetai lugoni ak yetun keyai kirwoket nebo ng'echeretab laitornatet kole ng'echeret nelel nekichorgei nyekesoman kitabushek ak kisirto nguno the final verdict. Ako tuno ngap kirwoch eng yo boro kerat chito tatya kele nyekeyae katokeyae mention lakini ngepata anyun nyekeyae execution kele nyekerate tarik kile, lakini tokomi ruben kikochi nafas ngot komoche kotil kesi kwai appeal. Kouno konetesetai betusiekab appeal, tab koborok appeal ko ngep ketebi ng'ony as kinde korkoret ak kityachech kebe gaa nyekerat kumaiteni. Kounotok boisiet netesetai ko kaboisie Jehova orani asikobit koek Jehova nebo iman, kobarta imandab kwandanyi Jehova akoek neityinechi imanda achek chikimaketinye imanda. Kounotok kurget agenge namache awang'une ko notok nebo Romanik. Ndo kitabutab Romanik ko Romanik 3 amache koitetab 23. Ne kakuyetab ng'olyondoni kale Jeiso Paulo eng yotok amu kiyai tugul tengek amakoityin toronatetab Jehova ak kiityin imanda buch eng mieindo eng katiaket nemiten Kristo Jeiso nekinde Jehova koek kabtisisiet eng kayanet eng korotikyik asikobit kobarta imandanyi eng kachundaetab tengekwogik chekikasib keyai eng muitaetab Jehova. Koitetab 26.
amu kabartaetab imandanyi eng betusiechu asikobit koek inendet nebo imanda ak koek neityin imanda inendet netinye kayanet eng Jeiso. Kounoto meetab kimurtoiyot kakiyai tuguk aeng. Netai ko kiibor kele lembechwa Setani kichame Jehova kot komechech. Nebo aeng ko kakiityi imanda amu kakityachech amu kakome meet Jeiso nekitakimee kityachech eng korkoret amu kakoi meenyo akokesenech tugul eng meonatak. Kounotok kikikartatech koboto Kristo akebeku koboto inendet atya keng'etyo koboto inendet. Kokaeku yautiet nelel, kit nekimache ng'atutiet ko kakisuldae. Koek Jehova nebo iman yeityin imanda ichek chekimokotinye imanda ako chetinye kayanet eng Jeiso. Tos mi tebutyo anan ko kiy age tugul netese chi eng kebeberatak? Kongoi, kounotok ko tebutiet nekamwa eng yu kole bo kamanut netya meetab Jeiso eng kimurtoiyot, ma eng atindiotab kecheiyatab Adam inegei, ako eng ng'onyusiek tugul. Ko nakamwa eng kitabutab Ng'ang'utiet 12:10 kole oboiboitu kipsengwetisiek ak okwek chemenye olotok, amu kakonyo yetunet ak kamuktaet. Meetab Jeiso ko masarunenyo inegei, ako kiit eng ng'onyusiek ak kipsengwetisiek chekimait tengek amu kitoi kelumda imanda nebo Jehova ak kisirto kirwogetab Setani koigeny. Ngokonech nito kakaikaet eng betusiek tugul. Yeusech Setani kotakemi betusiechu kaya pil. Koking'yapkoiba pil kitonon kesit ak nyokonyalilech eng yu. Lakini kingen kele kiketar kesi akot ngomnyoni lakwenyu anan ko sigindenyu anan ko bitochonyo anan ko kiy age tugul noe, kokona nito kamang'unet nangen ale ng'eringen betusiekyik ak nebo let kotun kibarta Jehova koek nebo iman ak inendet neityin imanda ichek chetinye kayanet eng Jeiso. Kongoi. Ngatai kiboitiot nerubei. Karibu. Kongoi eng kanetisiet nekakenyoru ak sisinet nekakesisen akobo mieindo nebo Jehova nekikwaiwech eng Kristo Jeiso. Kikere boisiet nekiyai Jehova kong'ete taunet ak kekere kele kimi luget neo eng kasarta nekisobe, kekere tai tuguk chekikwookis. Ng'olyot neo rani nekamwoiwech eng kanetisiet anan ng'olyot ko kit no kikwai Jehova akobo achek. Kikwaiwech Jehova tuguk tugul. Tos ne netomo kwai akobo sarunenyo? Kikoborwech Jehova yeu mieindanyi kong'ete tai. Kikwai oretab kotisech ak kikoborwech weritnyi kokisich. Kinyokola Jeiso tengektonyo tugul akoi kimurtoiyot. Kokanyokokonech kaborunet eng yu eng kitabutab Isaya akobo tiendo nebo chamanenyu ne kaborunet nekeborwech Jehova akobo tilyandit netindoi kolindet ak tugukchik chekikikol eng mbar. Ameche asoman kurgani sikobit kokonech amu ng'alek tugul cheking'olole eng rani ko kit nekikiyai ne let imeche kesutik chekororonen. Kikwaiwech Jehova tuguk tugul. Let komeche koker Jehova kole imanda nekikwaiwech, kurset nekikwaiwech, sarunet nekikwaiwech eng weritnyi Jeiso, korotik chekikitumda sikobit ketisech, ko tos kikotoretech? Tos ne ake nekitoe Jehova eng sarunenyo acheke eng acheke? Kangebe eng chitab imbaret, kamwa kole ingotyenchi chamanenyu tiendo nebo chomyet akobo mbarenyi nebo sabibuk. Kitinye chamanenyu mbaretab sabibuk eng tulwet ne akwai kot. Ngomwa eng yu kakiyai eng lewenet akobo Israel. Ne Israel kokiyonye mbaret ak kiyonye Israelini chamanenyi ko Jehova inendet Kiptaiyat kokaige manung'otiot kole ngotyenchi tiendo chamanenyu ini amu tindoi mbaret
nekikol sabibuk nemite tulwet barak. Tulwoni barak ko mbarani ko akwai. Kas tuguk chekiyai eng koitetab oeng. Kale kiabat notok. Akoisto koik tugul. Akaminchi ketit nekararan kosir tugul. Ngomwa Jehova kole kiisto koik, ko koik koingen ile yoibotishei sinyoru koita komemetoi ing yoto sikobit minutik chekekol. Ko mbaretab sabibuk ni, kale kikoisto koik ak kikochop kabisa mbarani konde irimet. Akokol keswek eng mbaret ne akwai. Kingakwai tuguchu ko kiiken betut nebo kesishet. Amu kakwochi kiy age tugul mbarani. Kakoisto koik, kakonde mbolea, akwai mbaret, kakoisto koita age tugul nekirindoi minutik simabityo. Ing let nguno chichi ing koitetab somok. Komwa kole ara anyun okwek chemeng'ikab Jerusalem ak murenikab Juda, asoe ale obeshoiwo mbarenyu nebo sabibuk. Amu mbarani eng kin gesunet nyi nebo mbarani nekakikol sabibuk. Yekakechop mbaret, kakechop kiy age tugul, makomi kiy nemakiyai. Kakeisto koita, kakeisto korot age tugul nekirindoi minutioni sabibuk sikobityo. Ing let, ing betusiekab kesishet, ko logoekab sabibuk kwonyiny. Chi age tugul nekichamcham sabibuk, abwoti ale tab kechamcham eng betutab mesa nebo Kiptaiyat. Kichamchame koroyo kitikin, kikombana kitikin. Lakini te sabibuk kabisa iname chupoit agenge na kiyo konyin man amu sikaruk ichekei. Kalen chichi to kingakokesto kolen kesis eng mbar ko ng'wonen. Ako ng'wonen chetobin, ng'wonen cheisoi kutit, chenyolu ing'utute anan iwirte. Koteb chichi eng koitetab ang'wan. Kole ara anyuni ibeshoiwo. Ne kiit nekitong'ochini mbarenyu nebo sabibuk. Ingele kawek nguno kurgani ng'oliot nebo rani. Kale ne nekitoi akobo mbarenyu nebo sabibuk. Ne nemai. Tos mi kiy nemai? Angyai tuguk tugul. Angyai kiasemberchi mbaret, aiste koita, acheng irimet simanyo tiony age tugul nyokong'em. Aya taritik ichege chebo soet. Tos ne nemai? Ilebor kole kichop kiy age tugul kot ko kararanit mbaret, nekityo konyo eng oret nekinyolu konyor akolet konyor kobit sabibuk cheonyinyen ako kororon. Koteb anyun kole ng'yoim ne nekimai akobo mbarani. Kaking'alal atindiot nebo lagokab Israel. Lagokab Israel ko akwet nebo Jehova. Jehova ko sandet. Mbaret netienjin Jehova kotienjin bororietab lagokab Israel chekikikoyonik chebo ng'olyondenyi. Kalecho tienji oktindo ak kiochopwo oret nekararan. Matin komite emet nekiomio ng'atet ko kiokonok emet nebo Canaan. Nenyitat mwaita, nenyitat chego, nenyitat kumyat. Mbaret ne akwai. Akakonok urmeng'ishek nyu. Let owai kiptubotoi nebo imandab Jehova. Amune sikwa ng'olyon neuni. Ko tebutiet nekitebegei achek ko kikoyonik. Kotebe Jehova kole ne nekiaun nemaun. Eng taunet kingolel Adam, kolel kocheng'chi Jehova arwetab kechir. Akoengchi akotarta korotik. Konyi nyoetab kat Adam sikobit konyor tilyandit ak Jehova. Kikonyo Jeiso weritab Jehova nyekesich Maria eng kwong'utiet nemaiguiyo angot ichek chebo sikisiet. Akemut Jeiso akoi kimurtoiyot. Akepkome akoba achek. Komi Jehova kotebe kole akwek bororiet
Naga koiwe Jehova tuguk tugul. Inye koyonindet nekikiyan logoiwek chemiach. Imbaretab kamuktaindet. Tenun Jehova ko tiendo nekikilen kitieni en kasari komelen tiendo amdaet. Sirutik chetililen. Nengon kikotebi sirutichu eng tienwogik, mi tiendo chekimuche ketien eng kanisa, mi tiendo nekimuchi kemwoun ng'oliotab Jehova, mi betut nekimuchi keamdaun. Eng tuguchu tugul kobwotwech kolechinech okimikitu, olande, mitei luget neo, mitei paunik chemeche kokirinda, mitei oindet komeche koistok eng imandab kamuktoindet. Eng tuguchu kechop chemitei emoni komeche Jehova logoek. Let nebo tuguk tugul komeche logoiyat boisionikyok chemiach cheitorori inendet. Meche koker Jehova kole tilyandinyo ak inendet kotindoi logoek. Sarunenyo kotindoi logoek. Kokerkeit ak chichi kabo mbaret. Amu mbarani nyi komeche koker Jehova yetunotetab mbaret. Meche koker boiboiyet nebo kesutik chebo let. Mongen ale kesutikyok eng kayanenyo ko ne netun mong'u eng achek. Amu makwee Jehova imanda, makwee Jehova oret nemie, ako makwee Jehova sikobit kekasit ak kemeng'isie, sikobit kesoru angot alak chekere kole achek ko ki mbaretab kamuktaindet. Ne keswek chemong'une kutuswekyok, ne ng'oliot nemong'une atebenyo, tos ingeng'alal kotindoi beruto anan ing'ololi king'wan. Amu ingen ile nguno keswek komong'une kutuswekyok cheking'ololi, atebenyo nekitindoi, tilyandinyo nekitindoi acheke eng acheke ak biikchok ak biik chemobo kanisa. Tos ngokere biik kokere keswek chebo iman chebo sugunenyo nekikwoiwech Jehova, amu tienwech Jehova yakibendi kanisa kotiendo, yakibendi ngesoman sirutik kotiendo, ingekas amdaet kotiendo, ingekas kiy age tugul tienwech Jehova kole oyie mbarenyu ne nemaai, ne kit netomaai akobo inye. Koba iman tebutioni ketebegei acheke eng acheke, ako tebutiet nebo biik mabo biik tugul anyun. Tebutioni ko neng'ung inyegei. Tebutiet nenyolu itebegei ile tos kit nekeiwech Jehova komi kiy netomo kwai akobo ane? Amune sitouni? Amune sikotokomong'u logoek cheng'wonen eng kutuswekyok eng ng'alalet? Ne ng'oliot eng atebenyu nengasis akere ale tomostoi, tomondoi eng oretab Jehova akaai tuguk cheyachen. Matingoe ngung'ot ko mutai kotogu. Singilen isis ikose kechomin, ingilen ikas isis ikose ile koiye angochomin biik alake amu atebeng'ung, ko amu kokekerchin oi, kokekerin atebet neya. Kameche Jehova komong logoiyandani kai chebo sabibu cheonyinyen, mat komong sabibu cheng'wonen, amu atebenyo ko eng kaberuret. Ng'alalet neking'ololi ko eng kaberuret eng ichek chemeche keswa, amu kikwai Jehova kiy age tugul akobo achek. Tos mi chi netokotindoi ng'olyo? Kakochereny. Kameche amwa ng'alyet agenge mchungaji. Chang biik chetindoi tebutik eng kabwatutik kwak, lakini eng inye age tugul nekoisubi lesson eng wikini tugul ak eng kwota ini itinye walunet neyomegei eng tebutik cheitindoi eng oritab kabwatutikuk. Ngap kotebye Jehova kole tos ne age nekitatayoe, ko ngototokomite meting'ung ng'oliotab ilen kiteistoi shetani, iteitenge kamakutwage akot ing yoto. Kuyani kebor kuyo ileini Jehova kiteitinye kit age neteyoe, kiteistoi shetani stress oyo. Ko ngotokoimi kobote eng wikit eng kwota ini akoi yekimitei, inae ile kiamune asikobit moisto Jehova shetani eng kasarta nekikayamgei akitindoi kimnatet. Mekerkeitu ak inendet nekikikochi tereret agenge. Kole Kiptaiyat, kiongen ale ikolkol, ako kiongen ale ikese akot ngole maikol, ng'o nekese ngole makol, kobate ikol asikobit ikes. Kole kiongen ale ikese ngole maikol, kole bechwet mamite chi nekese ngole makol. Eng oret age kemwochinigei kele
chomyetab Jehova, kimeto Jehova chomyet kwo konendet kot koker chitugul kole kakabo iman Jehova. Eng oret age ko kiiker Jehova tuguk tugul simakirwokyi ng'amasi amakirwokyi ng'amasi akot kotokomutyingei kora yeko lakwenyi akotebi koikeny. Kongoi konoto nekameche ates. Kongoi mising, kongoi. Keyai Jehova komakieku ku mashinit neu karit. Mami karit nekikokwerigei. Mate rani betusiechu komi kompyuta chekikende karishek chemuchi kokweri anan ko ndegeit nemite soet nemi chito kityo netobeni. Mayae Jehova keyai choto. Meche korib Jehova tuguk chekiyochi oindet akine. Amu kito nekiyochi Jehova oindet ko kikochi boroindo kowalak akosik. Mawekchigei Jehova. Ko ne nekatebene kole ne nekimaai Jehova eng setani eng kabutenyi. Ako ne nekimaai Jehova eng Adam ak keswekchik chemaai. Amu kikwaiwech tuguk tugul Jehova komeche kobor Jehova imandanyi, kirwogutikchik ak tililindanyi nemawalaksei. Sikobit kondae kiwanja ku Job nekokiker eng wikit konye. Kiwanja neimech tengikto kole Jehova atindoi logoiyat ne logoiyandani ko inye. Ko ngetyem logoiyandanatak amu kikosemberi Jehova akwochi kiy age tugul kobitei amu mi mbaret ne akwai. Eng kwenutab nyalilda ak kaimutik kemi mbaret nebo Jehova. Eng kasari nekisobe kotebenech ngoliotab Jehova kole ne nemaun, ne nekinget, ne neto ikere ile tomo inai, kobwatwech tamirmirietab Jehova. Ngotab kouit kabisa no ikose ngot komwoe eng kurgotik alak kole angot akimutin kapkirwok akakirwogun amu keyoe imandab Jehova ak keamdoi logoiwek chemiach. Kale ngimi kapkirwok kometeb ile awalune, konin Jehova walutiet eng yotok ne kabwatutikuk komengen akine setani. Akowalun Jehova ng'oliot nelen kirwokindet kakomwa iman. Ku ng'alekab Jeiso chekikartat eng Kimurtoiyot. Yekakekartat inendet koteb Pilato kole oye makerchi kini chichi. Akoun eunek kolechun ngoyamech ak kebeku. Kongoi toretech Jehova akokonech kamang'unet kele kikwaiwech tuguk tugul meche logoek Jehova. Kito nemeche Jehova eng ane koker logoiyat nebo iman. Ne logoiyandanatak kotorori kainenyi akolosu inendet. Kongoi ngatach kanetindet nerube. Kongoi. Kitesetai eng lesson nemwoe kolen ne kiy age nekitetai. Ne kiy age nekitetai. Kongoi eng kanetik chekakondoi. Eng kosomok kasi komwoe kolen kalewenetab Kristo akobo mbaretab zabibu. Kibendi kesomani kitabutab Mathayo, ngesoman akobo kalewenenoto. Mathayo 21 koite 33 akoi 39. Mwae yoto kolen okas kalewenet age, kimi chito age nekitinye kot nekiminji zabibuk mbaret akong'ot akobal keringet ole kiruruge logoek akotech kot nekoi akomonokchi meek akwo emet age. Yekingokakorik ruretab logoek koyokto otwogikchik koba ole mi meek sikoib logoekchik akinam meek otwogik akibir age akibar age akilach age eng koik. Kiyokto kokeny otwogik alak chesire chebo tai akiyochi ichek kounotok ak eng let koyokchi werinyi kole teche werinyu. Ako kingoker meek werit komwochigei kole nebo tuguk obwa kebar inendet akenyaban tuguk chekatatun bunchin inendet akinam inendet akotorta komanda eng mbar akobar. Kakekas ing yotok akobo meek chekiyachen.
Akakekas akobo mokoryondoni kiyokto kingokakimonokchi mbarenyi meek. Akekas kele kingoit betut nekikait kekes sabibuk koyokto chechiket kole koib sabibuk. Ko kingoyokyi bichu kakiyokto koboru mokoryot nebo mbarani komwae akobo Jehova. Kalewenani komwae akobo Jehova nekiyokto biikchik anan chekiyokto koba ipkonyor lagokab Israel kole tamandab kowekchigei inendet. Ko icheket chekipkobar ko icheket chekindochin lagokab Israel chekipkobar maotik. Icheket chekibir maotik. Ko kingoyokto mokoryot werinyi ko kibor Jeiso nekiyok Jehova. Ako kingoyok Jehova Jeiso konyo ko kinyikebar inendet eng kimurtoiyot akobo tengekto. Tos ne nekitoe Jehova? Tos kitoe ne age? Ndikikabar Jehova kiptengekiot ko kitoistogei ko kitoeku inendet kiplembechwa ak kitoeku nematinye chomyet. Ngesoman eng Johana 3:16 komwae kole amu kicham Jehova ng'ony mising kot koyokto werinyi nekiinegei nyokosor ng'ony. Ko tos ne age nekitoe Jehova? Kakeker eng yu kingoyokto mokoryot werinyi, kiyokto kiboitinik chi konyil aeng. Kingoyokto chetai ipkebir, kebar, kelach alak ngoik. Ko kingoyokto chebo sabarit nebo aeng ko kibwoti kole kakoyokto konyil aeng chotok kole muchi mapkebar. Ko amu ki mokoryot inendet ako meechu ko kikekochi mbarenyi ko kibwoti kole ngoyokto werinyu ne inegei ko mara koker icheket akoro kole werinyu kayokte rani komuch mapkobar. Ko kingipkoro choto kole ineitok weritab mokoryondoni ko inendet nenyaboni mbarani. Koro kole kit nekiyoe kityo ko ngebar inendet kokelwech mbarani asikobit kenyabar. Ko notok as koborwech akobo chomyet nekiting'ene Jehova. Nekiting'ene Jehova achek tugul. Mieindo nekitinye Jehova nekikochi kokon werinyi nekiinegei. Kikakoyok maotik tugul kotechi lagokab Israel lakini makas chotok. Ko kingoyok werinyi ak nyikebar eng kimurtoiyot asikosorun akosorwo. Ko ne age nekimuchi kotokoyai Jehova eng yotok? Ne nemayai Jehova asikobit kosorun? Kale kiakonin tugul. Ko tos ne nekikono inye? Mi tiendo nalen nilikupa yote ni nini umenipa. Tos ne nekitotokwai Jehova kosir werinyi ne inegei? Tos mi chi netinye tebut eng yotok anan netese? Ngates ng'olyo agenge kergei ng'alalet nekabo tiendo nekasomane eng Isaya 5:1 agoi 4 ak nekemwa eng kitabutab Mathayo 21:33. Walutiet kityongon nekanyokobor koi bichu kinyokobar alak neiboru kele kibit biik chekinyokokirinda. Angolen kotem kokirinda komakomi amu isubi ng'atutiet nekikates Jehova. Nitok ko kokonech cherset kenai kele mitei kaimutik ak nyolilwogik eng mbaretab Kiptaiyat. Eng betusiek tugul chebire setani konyalilech komeche kobet imanda ak tilyandit nekitindoi eng Jehova. Yenyoru tiemutik ak nyolilwogik komeker let amu likikesorundenen ko kikosorundenen Jehova. Kikonin kamang'unet. Ker tai, sa, iming'ingei, som Jehova nyoetab kat. Kokoni Jehova katililet akoi tun betut nebo yetunenyi. Ingetab kouit sobet kakomnyanso chi kobit kopchang'a tuguk chekanyokoimin. Ile ngotebi kanisa maaini ngot kanisa. Makase ng'oliotab Jehova. Betusiekab nyalilda ak kaimutik kokimite kayanenyu. Kongotorete Jehova sikobit kekiligei ak kenyoru kamang'unet. Kekergei ak yo kinyoru dhahabu. Dhahabu sinye kebole. Ngiwe nguno biik chemi South Africa anan komi Kakamega yo necheng'e dhahabu ing ng'ony.
Kale taabut kemong'une kong'ete koi kikere kikopal biik keringet nekilo nebo kwong'ut. Ipkonyor nyekenam ketuiyo ak ng'ung'unyek alak sikeng'a. Yekakeng'a nguno komite tuguk chekerong'yin sikobit konam gold inotok anan dhahabu koek agenge. Then kobun maat. Yakabun maat ipkomong anyun tuguk chebo komonut chebo dhahabu chekemuchi keboishe. Ko dhahabu sinyoru nekararan ako dhahabu nebo komonut nebo chepkondok ak rabishek chemi barak kobun maat. Ko maat nemwoiwech eng yu ko nyalilwogik chekitindoi ak kaimutik chekitindoi kokonech katerteret amu kamang'unet nekitindoi eng Jesu Kongoi. Kristo. Kongoi mising. Kameche awang'une eng yu kit nekosir chitab lesson yebo mwisho yo kale kit nekitestai eng kimurtoiyot koboru kole kikoyai Jehova kit agenge. Kikoyai Jehova kit age tugul nekimukoksei keyai kokon walutiet akong'em yaitiet ko mang'em kit netesetai sikomuch kotunen chomyet nebo iman. Ndakimi oret age nekibitunat eng Jehova kotos kimataleweni. Yetesetai konyalildos biik mising eng luget neo konyalili Jehova kosir tugul. Yekinyalildosi kokere Jehova konyoru Jehova ng'wonindo mising kosirech akot acheket. Kongoi ngoberurak Jehova. Atache mwalimuiyot nerube. Kongoi mising Eva, kongoi mwalimuinik tugul. Abwoti ale kibendi ketore summary nebo kanetisiet nekakenyoru nebo rani. Ko ikere ile koketet akoborwech lapkeiyet kenyoru amune sikenyoru komi nyalilwogik komite tuguchu. Ng'alechu tugul ko kakoborwech. Ra anyun eng betut nebo rani kemoche keng'alale akobo katililetab kainetab Jehova. Kou chichobo mbaret nekimeto mbarenyi kokochi biik koripchi mbaret akongen kole ngo arawetab sokol kole kokakoruryo beek, kakoruryo sabibuk, kakoyam kekes akoyok chebo kiboitinikchik akinyikebar. Koyokten koi ibinyoru nyalilda. Inyoru nyalilda eng sait age tugul. Ako ne nekiyai anan ne nekitatakoyae chitab mbaret. Kenyoru kele kiyok Jeiso ne lakwenyi inekei ne notok kinyokwo akoi kimurtoiyot ako kinyokobar bichu akobo mbaret nekaker kole sabibichu ngot kenamchigei kokakobunchech akobo mananywa mbaret ingen kole mananywa lakini kale ngot kebar kokakobunchech. Abwoti ale kielewani tugul amu ng'alekab mbar komite ng'alek chechang chekebaregei akot werikab kapchi anan ko keborchigei mbaret nekele kibo anom kilyon kebaregei ako anyun nguno kakeelewangei eng yu. Kimeche kesoman kitabutab Romanik 3:1 akoi 4. Kale tinye borot ne anyun Yahudiot anan ne toretet nebo kamuratanet eng oret age tugul. Nebo tai ko amu kikikochi Yahudik kotononchi ng'alekab Jehova amu eng ne ngot ko matinye alake kayanetnywa nemami kotos wale imandab Jehova koek buch. Achicha maunotok ingoek nebo iman Jehova ako kiplembechwa chi age tugul kou yesirat kole sikobit kindein imanda eng ng'alekuk akimuch ibelishe yekirwogun. Kenyoru eng yo kakakosoman Pastor Nyalile akobo eng Isaiah 5:3-4 kenyo kolen irwokyi kole orwokyo sikole kitetoe ne nekitetoe eng Isaiah 5:3 kolen ne nekitet eng Jehova
konetech ne eng Jehova amune sikoyai amu ngeker kirwokonik kakirwoch anan kotesetai cholwokto kong'ete kipsengwet kikenai kele kitoige kiptengekchot nekekure Shetani ne notok Ibilisi nekinyokotoune konde kainetab Jehova lembechek aketurur inendet ako kinyokonyorchi koab Adam koberber kong'ete ko anyun ko sikobit kobor kole Jehova ko kiplembechwet ako Jehova ko muitoin, Jehova ko chomyet. Ko ikere ile kakomwa arap Morokot kole ngototomo inai ielewan ile amune ko ikere ile sikoborgei imanda nebo Jehova akoborgei kainetab Jehova kole kibo iman Jehova kong'ete akoi koigeny kobo iman Jehova kokoborgei lembechek amu lembechek matonondos rondogei ichegei matinye kole katereb kole ngotereb kobutos amu lakini imanda kotononi koigeny ko kainetab Jehova netononi akoi koigeny kole Jehova koborgei Jehova kainetab Jehova kaiyan Jehova kole amu kokinetkei wikit konye kele yani sikobit eng kirwoket anan komi boriet kemwoe kele mitei rules chekisubi ko kikosubi Jehova kou notok amu mamwoe lembech Jehova kikochi koititaa ako anyun inyeitita nebo let koyenyo anyun chitab mbaret akonyokolya kenyoru eng ng'ang'utiet 15 koitet 3 kolya 15 koitet 3 ng'ang'utiet 15 koitet 3 kole akot tieni ichek tiendab Musa otwokindetab Jehova ak tiendab arwet kolen echen boisionikuk akobo kwong'et Kiptaiyat Jehova Kamuktaindet bo imanda akobo iman ortinwekuk inye laitoriatab bororiosiek ketieni tiendab Musa ketieni tiendab Musa kiboitiot ab Jehova haleluya 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 koit anyun ketienji tiendo kokakoborgei betut nekakonyo chitab mbaret aketiach tuguk tugul kibor asikobit keker kele kakibo iman Jehova akot yo ikose kong'wan ile kawono Jehova kokamyan lakwenyu kawono Jehova kokang'wanit kobwa birutik eng betusiechu komwoe lembechek alake kemwoitoen lembech komwoe alake ne cheilejinigei kokolya koam ne chito ni neame sikawalak chito akowoljingei kabisa kotomchin ng'ala kowono Jehova kotok betusiechoto koit anyun kebwat keker kele kibo iman Jehova kong'ete kobate kiplembechwet ne notok kinyokotoi kolembechan akoi ra akotesetai kongen kole kakong'et taikayat tutigin asikobit amu kikakimwa rules nebo boriet kele ite yo kole akoite kiwong ko yekakoborok bas tokomi ng'oliot age kele bo iman Jehova wenye netilil nekiyan Jehova itililitu koitita wenye neisamis isamisitu koitita makomite katikati mamite katikati ko chamanikab Jehova kitinye boroindo nguno kelewen asikobit kenai kele Jehova konyone akochogu ako yekait anyun imi kimastano ko kaikai kenai ng'oliondoni mangot kotomo ielewan komie weke lesonito kabisa kokoborwech aketesetai kinetigei ko nam ng'oliondoni asiyan amu toptopeni oindet kocheng'e kolejin achicha maunoto achicha kong'ololun chechang kobun yu kotokokarab koek kaiburuchoge imanda ng'oliotab Jehova amache akochi mwalimuinik koteshi ngot komi chi netesetai asikobit kekesu eng yoto. Kameche kityo kotamwa agenge netoketini ng'oliot ke kora. Kanetkei akamwa ale ibwo ngoromoru. Ngot ko ngoteb chitab kobo mbaret
kole ne nekitotoyoe alenji amu itinye kimnatet tugul kongon kamarobonji kokotemuchi iyai koruryo buch. Kole chito mbaret ne nekitotoyoe kiasemberun kiabisin kialyochin ne nekitotoyoe asikobit ii logoek. Alenji kiteyoe ii logoek amu itinye kimnatet neimuchi iyai asich logoek buch. Ngelelnotet netindoi Romaru eng oritab nautikchik ak muguleldanyin nemebutyin kelyekab Jehova ak kerirenetab Jehova ak chomyet neo nekikochi chito nekiyai kit age tugul asikobit kosorun eng tengekto nekibo kokesun ak kotarin kokesun koik kinyoindet konyo kipsengwet ak konyorgei ak kokoitogei weritab Jehova nekatachek sikobit ak meet nekibo koikeny kenyoru sobondo nebo koikeny sikobit tengektonyon nekiakiityech ak kikikyech ak keeku maketinye komong'uno kenyoru komong'unet ak sobondab koikeny nekikikonech buch eng werit eng Jeiso yekiyan. Ibwa eng Romaru ngotetinye tebutik cheitebe Jehova ak tuguk cheechen chekikwai Jehova chebo tagungonyekuk. Kalya simeker telelotosiek ak chomyetab Jehova nemeikesugei. Kikwai Jehova tuguk tugul. Kongoi Romaru. Kikwai Jehova tuguk tugul. Kikwai baornatet neyamat. Kikwai oret nebo sorunet. Mami kiy nemayai. Kinye kebar weritnyi Jeiso eng Kimurtoiyot amu acheket nekita acheket. Kikokoito Jehova melekto nebo tengekto. Notok ko melekto nebo meet. Ako ma meet kityo no kimei. Meet nebo koikeny nekikure meet nebo oeng. Ne meanatak koboru kole kikiterter oindet nemakotindoi boroindo. Nit nekanget eng achek rani nekanget eng ane kou yekamwa Romaru kole kwane eng muguleldonyu komameche Jehova oratinwek oeng. Mameche itieche ak itieche kou kimaketiet. Akile king'ung maketiet kitokonyone eng oret agenge tap kosakak oret koek oeng. Ko ngonyor sipto nebo oreni kole mi kiy. Ko ngomi oreni komi kale kiwo kimaketiet kot kobetak amu kitiech kelyek keldo age kotesetai koboraitu oret. Kometiol kimaketiet kai komame. Ko amune eng ni kole mami besho nekenome tuguk oeng koek agenge. Makoi iye maiyek eng yu akinam Bible mutai. Amu iye eng yu iunye ak ibinam bukuit netilil eng yo komeyoni Jehova tuguchoto. Til iman ak iboru ile kisiku anan tomo. Baornatet nebo ngoliot rani nebo neo nekakimite kole Jehova kioun kiy age tugul. Kasaisai ku lagok anyun yo mengech. Ingele yo isoisoi lakwet neming'in akile to akikochini kinet isoisoi ipkuru kunoto. Ko kikosaisai Jehova akichek ipketalaitu. Nekiketalaitu achek nemakekose kele aiweki ko kiketalaitu ipkiutyi. Koyeku mat keeku biik ketala kityo keutyi kurset ak ng'wonindo nekikobun Jehova eng sorunenyo. Kongoi, tos komi chi netokotinye ng'alyo koteshi nekoinetkei eng wikini? Kocher lesson nebo wikini en Lilian. Ngasoman lesson ko abwatyigei kityo ale ne iman nekitotakwae Jehova. Ne eng sobenyu nekitotakwae Jehova. Atya kongasomani konyo tiendo namite nyimbo za Kikristo akamech koityenchigei mara kokusanin akot akinye amu kongasoman komo tiendo nemite nyimbo za Kikristo 98 nelen nilikupa wewe damu ya moyoni ili uokolewe, winuke ufuni, nimekunyima nini wewe, umenipa nini? Kole kiakonu ko abwati kale kikon weritnyi nyikome kotos ne nekiakochi Jehova ak ne nemokena Jehova. Kochera mising lesson nebo wikini. Akabwati ale much kocherin akinye ko ne nekenam noto nekwanyoru ane.
Kongoi. Kongoi mising. Kagenyoru kanetisiet. Kang'et kityongon ilewen ako kikonech Jehova lewenet. Yani ilewen ile Jehova anan noeni lakini kile Jehova lewen imanda anan lewen yani Sabona. choose life. So kang'et kelewen ngototomo ityem Jehova asiker ile anyiny chomyetab Jehova kosir tuguk kirwochini chechang. Konin tolosiet iker mauen tuguk chechang. Ngot ngong'wonen ikere Jehova. Ko ngot komite betusiek chetomo ibwat koibwat rani. Kokokona ane abwat kounotok ale nee nekitotokoyoe Jehova asikobit anai akobo inendet. Ne mising nekikere ile kimayai kobate ngelelnotet nekikisiktoi ko saenyu koistoiwo Jehova ngelelnotet asikobit yetun kakiyat kitabusiek abwate icheket chekere akele haleluya inyendet Jehova nebo imanda. Ko asome ketuye kora eng wikit nenyone kemite lesson nekit ketar lesson nebo kwotainik. Kang'et lesoinik aeng nebo 12 ak 13. Kolen nebo 12 chomyet ak imanda. Ng'atutik 2 cheechen. Ara kisome kinetkei eng wikini yeweku ko obe kanisa otuye kibagenge onetigei lesson nekaonyoru eng YouTube. Omwochi biik alak kaikai otwany kenamdegei. Anyinyen ng'alek iman. Ko ngwanyinyitu ko ngoek notok ko walet. Akot ane ko asome Jehova kowalak. Nginetigei kouni ko kowalak sobenyo ak kowalak akweket akomwaite ko yekawalake koek yani bortonyo anan boisionikcho cheisubi kelyekab Jehova koek inendet no Zaburi 23 koek taitab kelyekchu ng'olyondeng'ung. Koek ng'olyotab Jehova nekaek tait neiborun oret amu imen oret. Ako yeibata koseketuye eng wikit nenyone kenetigei akemwoe kele osir ngot komi tebutik. Ako kakekas kele eng betusiek chebo let tebutik che ngap kitinye alak chemaimuchi kotakenai kele une kenyoru kowolwech Jehova akenetigei kenyisiek 1000 kinetigei kong'ete ketoi kesorwech. Ara ne nekang'et tupchosiekcho. Asome kesaa asikobit kituchi yutok nebo rani kondoiwech Kamuktaindet ongesa anyun. Kiptaiyat Jehova Kamuktaindet neimuchi kiy age tugul, katebterindenyo. Inye Jeiso nekiterter eng Kimurtoiyot, kaberberindet nebo koikeny. Ako inendet neimuchi kiterter eng inye Jeiso. Kongoi mising amu kanetisiet nekakenyoru nebo rani. Kongoi eng tamirmiriet netilil neng'ong'wech atkan kora akoi nguno Jehova. Kokakisom itebi kobotech, ndochi kosik akikochi akichek kamuget nekaikonech. Kongoi Jehova eng betut eng wikit age tugul nekibendi koak makeng'ung. Konech ripset nemie akoi ketuye kibagenge. Kilosun akitororin ng'olyong'ung kainetab Jeiso ne itindenyo. Amen. Amen. Amen.